ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye no ku banyamuryango bahoraho b'inama y'umutekano ya Loni. Kopi y'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni. Impamvu: kwamagana ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi ba Kenko, kwamagana ibikorwa bivugwa ko bigamije guhungabanya ubutegetsi, kwamagana ubwicanyi bukomeje muri Beni na Ituri no kwamagana umushinga wo guhindura itegeko nshinga. Twebwe imiryango ya sosiyete sivile iharanira amahoro, ituze n'ejo hazaza ha demokarasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twahuriye ku bibazo bikomeye byugarije igihugu cyacu. Tubinyujije muri uru rwibutso turagaragaza impungenge zikomeye dufite ku byemezo bimwe na bimwe bishobora kurushaho gukaza ikibazo cya Kongo no kubangamira icyifuzo cy'abaturage cyo kubaho mu mahoro no muri demokarasi. Notre profonde inquiétude face à certaines décisions et initiatives susceptibles d'aggraver la crise congolaise et de compromettre les aspirations légitimes de la population à la paix et à la démocratie. Icyambere, kwamagana ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi ba Kenko. Turamagana ibihano byafashwe n'inama y'umutekano ya Loni byibasira bamwe mu bayobozi ba Kenko, ubwo tubona bishobora kubangamira kurushaho imbaraga zigamije gushaka umuti wa politiki biciye mu biganiro ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe impande zose zisabwa kwitabira ibiganiro no gushaka ibisubizo birambye, twizera ko ibihano nk'ibi bitagombye gukoresha muri iki gihe kuko bishobora gufunga inzira z'ibiganiro no gutuma kugera ku gisubizo cya politike birushaho kugorana. Amahoro ntashobora kubakwa binyuze mu bihano byibasira bamwe gusa. Amahoro ashingira ku biganiro, kumvikana no kwita ku bibazo abaturage bahura nabyo. Icya kabiri, kwamagana ibikorwa byose byasubiza umutekano muke mu duce twongeye gutekana. Turamagana ibikorwa byose bya gisirikare, ibya politiki cyangwa ibikorerwa mu ibanga bishobora kongera guteza umutekano muke. Akaduruvayo n'urugomo mu bice byatangiye kongera gutekana. Dénonçons également toute tentative visant à ramener l'insécurité, les chaos et les violences dans les zones qui connaissent une amélioration de la situation sécuritaire. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bamaze igihe kirekire babazwa n'intambara, kwimurwa ku ngufu, gusahurwa, ubwicanyi n'ubuyobozi budakora neza. Dushaka ko abaturage ba Ituri bongera kubaho mu ruziga rudashira rw'urugomo. Constitue une menace directe contre les populations civiles. Nous refusons que les populations ibikorwa byaba binyuranyije n'amasezerano ya Washington kandi byasenye intambwe zimaze guterwa mu kugarura amahoro. La paix retrouvée, même fragile, doit être consolidée et non sabotée pour assouvir la soif du pouvoir des politiques. Icya gatatu, oya ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga. Turongera gushimangira ko turwanya twivuye inyuma umushinga wari wose ugamije guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagamijwe guhindura amategeko agenga hererekanya ry'ubutegetsi muri demokarasi, byakongera manda abayobozi mu buryo budafite iherezo. Icya kane, kwamagana ubwicanyi bukomeje muri Beni na Ituri. Turamagana twivuye inyuma ubwicanyi bukomeje muri Beni na Ituri ndetse no guceceka kw'ibihugu n'umuryango mpuzamahanga kuri ayo mahano. Hashize imyaka abaturage ba Beni bicwa, bimurwa mu byabo kandi babaho mu bwoba, nyamara hakaba hataraboneka igisubizo kirambye cy'umutekano.
turasaba ko ibikorwa byibitse kuri ibyo byaha ababikoze babikurikiranwaho n'abafatanyabikorwa babo bakagezwa imbere y'ubutabera kandi hagafatwa ingamba zifatika zo kurinda abaturage. Que les responsables et leurs complices soient identifiés et traduits en justice et que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à l'insécurité et garantir en fait la protection des populations civiles de ces zones affectées. 5. Icya gatanu, Nos recommandations. ibyifuzo byacu. La priorité Icya mbere, doit être accordée umwanya wa mbere ibiganiro bya politike kugira ngo ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gikemuke mu buryo burambye, aho gushyira imbere abantu bishobora kongeraho ikibazo. la situation. 2. Icya kabiri, La cessation de guhagarika ibikorwa byose bishobora kongera guteza intambara mu bice byatangiye gutekana. qui connaissent actuellement une accalmie. 3. Icya gatatu, La réévaluation gusubiramo isuzuma ry'ibihano byafatiwe abayobozi ba Kenko hagamijwe guteza imbere amahoro ndetse n'ibiganiro. des dialogues. 4. Icya kane, La protection des kurinda abaturage bose ibikorwa byose by'urugomo. représailles. 5. Icya gatanu, Respect strict des kubahiriza byimazeyo itegeko nshinga no kwamagana impinduka zose zigamije kongerera ubutegetsi manda mu buryo budafite iherezo. La société civile appelle le gouvernement congolais et ses partenaires à ne ménager aucun effort pour éradiquer définitivement le phénomène à Defnalu, à Beni et à Ituri. Turahamagarira guverinoma ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo gukora ibishoboka byose kugira ngo umutwe wa ADF urandurwe burundu muri Beni na Ituri. Abaturage bamaze imyaka myinshi bababazwa n'ibikorwa byawo, bakeneye ibisubizo bifatika. Karindwi no gutegura ibiganiro bya politike byimbitse kandi birimo impande zose kugira ngo bikemure imizi y'ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. International et international à privilégier Turahamagarira abaturage ba Kongo n'umuryango mpuzamahanga gushyira imbere amahoro, ibiganiro n'ibisubizo birambye aho gufata ingamba zishobora kongera amakimbirane. Turanasaba abanyekongo gukomeza kuba maso no kwamagana ibikorwa byose bishobora guhungabanya umutekano cyangwa guhungabanya inzego z'igihugu. toute manœuvre visant à modifier les règles constitutionnelles pour confisquer le pouvoir dans notre pays. Ainsi fait à Goma, Bikorewe i Goma kwa 26 Nyakanga plateforme des organisations de la société civile ku bw'ihuriro rya sosiyete sivile.